CBSE की क्लास 12 एग्जाम याउना अतई एग्जाम सिंग पांगथोकनबगी मतंगदा स्टेट सिंगना सजेशन पिरकनब खंगनख्रे। CBSE की क्लास 12 एग्जाम याउना अतई एग्जाम सिंग पांगथोकनबगी मतंगदा मे 15 फाउबगी मनुंगदा स्टेट सिंगना सजेशन पिरकनब यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियालना लाउथोखरे। एजेंसी की पाउन हाई ngasi यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर याउना स्टेट सिंगे एजुकेशन मिनिस्टर गा लोइनना पांगथोखिबा अवांगबा थाके वर्चुअल मीटिंग अदुदा क्लास 12 एग्जाम से मतौ करमना पांगथोकदगे हाइबगी मतंगदा सेंटरना ऑप्शन अनि पीरे। अहानबा ऑप्शन दा मरु ओइबा खनखतलगा सब्जेक्ट खरगी अइबा एग्जाम पांगथोकबा नत्रगा स्कूल सिंगदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दा एग्जाम पांगथोकबा हाइबसेने। JEE अमदे NEET एग्जाम सिंगदे पांगथोकलगनी हाइना सेंटर की माइकैदगी फंगबा पाव अमना हाइरे। CBSE की क्लास 12 एग्जाम पांगथोकदबा मतम अमदे मवोंग मतौ लाक्लिबा जून अमदा लाउथोकनी हाइनसु लैंगा की माइकैदगी फंगबा पाउना हाइरे। अदुम ओइनमा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम असे अतेनबा फॉर्मेट की मवोंगदा पांगथोकलबा याय अमदे स्टेट बोर्ड सिंगना एग्जाम असी पांगथोकदरा नत्रगा पांगथोकलोइद्रा हाइबगे मसागी ओइबा फिरेप लौजबा याय। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ना एग्जाम पांगथोकदबा नुमित अमदे एग्जाम की मवोंग मतौगी मतंगददे फोंदोरक्त्रे। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ngasi awang bathaki meeting ama state sing amade union territory sing education minister sing secretary sing amade state examination board chairperson sing punna pangthokhe loina na stakeholder sing yauna class 12 board examination ge amade professional course sing ge entrance examination gi matang da khana naina khe CBSE CI SCE amade state kayana class 12 की exam ase COVID-19 की फिबम फसिलक्तबदगे यैथोखिबने। जी अमदे नीट एग्जामिनेशन सु थिंथखिबने। मीटिंग अदु डिफेंस मिनिस्टर राजनाथना लुसिंगदुना पांगथोखे। मीटिंग अदुदा यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती ईरानी अमदे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर सु सरुक याखे। CBSE अमदे अतोप स्टेट अमदे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री अमदे CBSE ना महिरोई सिंगी अमदे ओजा सिंगी टेक तकाइदनबा मवोंगदा एग्जाम पांगथोकनबा मवोंग कया थीरी हाइना एजुकेशन मिनिस्ट्री नंगारांग फोंदोखिबनी हाइरे। कोरोना लाइसन मरम ओइरगा महिरोई सिंगना एग्जाम थाबदा हेना संदोरकपा याबगे अकीबा लैबदगे महिरोई सिंग अमदि ममा मपा सिंगे माइकैदगे एग्जाम असि कैंसिल तौबिनबा दाबी तौदुना लाकपने। मेगी सैसा तरागा मरीदा क्लास 12 एग्जाम थागदबा महिरोई सिंगी येंगदुना सुप्रीम कोर्ट फाइल अमा सुलौखे। वाकट अदुदा अकंगनबा मतमगी मनुंगदा ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी सिजनदुना CBSE की रिजल्ट लाउथोकपिनबा हाइजखे। मेगी सैसा तरागा निपानदना कैंसिल तौबिनबा हाइजखिबसु लैख्रे। अमरोमदा ngasiगी वारेप असिना महिरोई सिंगदा नुंगाइतबा फावनबगे ममी चाउना तारे। ट्विटर दा थागनरकबा वारोल सिंगदा हाई हौजिगी मतम असिदा एग्जाम पांगथोकतबा यादे हाइबगे वाखलोन अदु इंदुना चटपगी मतम नत्रे। हौजि कोविड लाइसत लैरे महिरोईगी अपांबा सिंगसु ताबियो। पुंसी हाइबसिदगी हेना मरु ओइबा लैते मरम अदुना वारेप असि अमुका खनहनिंगी हाइखे। क्लास 10 एग्जाम थागदौरिबा महिरोई सिंगे कैरियर मांगदनबा अखनबा थबक लौखटपियु लुप तरुक। बोसेमना लौबा क्लास 10 एग्जाम थागदौरिबा महिरोई सिंगे कैरियर मांगदनबा लैंगाकना अखनबा थबक लौखटलु हाइना महिरोई लुप तरुक एमसु MSF देसाम KSF सुक अमसुंग एम्स न पुन्ना थादोरकपा चेरोल न हाइरे। चेरोल असिना हाई मालेमदा खुंदारिबा मियोइबा कांगलुपता लांदारकपा चौबा येकनबा मा ओइदिबा COVID-19 लाइसना मियोइबा खुनाइदा हिरम कयादा सैथेंग पीदुना लाकले। तमथीरबा लाइसद असिगे सेकेंड वेव ना नोंगमगी मसिंग यामलबा मियोइ कया लाइना असि पॉजिटिव ओइदुना हिंगबा चंगबा निगी लंगदाइदा लायेंगबगी थबक चथरी अमदे ममल यामलबा थवाई कया अमा लाइना असिना मरम ओइदगा नोंगमगे लाइकनबा ngamdana लैखिदबगी मसिंग वांखलकले। लाइसद असिदगे ngakthoknaba amade लाइसद असिना सोखलबा मियोइ कयागे थवाई कननबा लैंगाकना ngamjabi thaduna akanba mawongda hotnari amade miyamnasu laisat asige awaba taraba singda isa gi angamba tengbangna punna hingminabagi wakhalonda mateng pangduna lakle laina laisat asina maram oiraga mahisang matam sangna thong thingjinduna mahi tamba yadana lakle adubu tungi khunai yumbi oirakadoriba mahiroi singe career mangdanaba karamba makhalge khongthang lakholaga yaifagane हिरम असिदा लैंगा की मरी लेनबा सिंगे अखनबा थौसिल थौरांग लखट पीनबा महिरोई लुप सिंगी माइकैदगे पुकनिंग सिंगसिलकले नाकल अमरोमदा नेशनल की ओइना
CBSE na conduct tauba class 10 gi exam covid ki hauzik oiriba phibam asigi yenglaga mahairoi singge yaiphanaba laukalakpa khongthang ama oina CBSE ge authority na mechanism ama puthokuna exam promotion pi khiba leire amade class 12 mahairoi singge su laukhatpa yaba thabak sing laukhatnaba khanari haibagi pau taba phangle hiram asida manipur lenga ke mari lainaba singna athuba matamda mahairoi singge career semba yaba tangkak singge examination sing karamba mawongda pangthokani amade promotion piragana kari karamba basis ta pangthokani kari mechanism sizinagani haiba athubada khana biduna mahairoi singda phawriba langtaknaba se kokhan binaba athuba matamda laukhat pinaba lenga ki pungning singsilakle CMHT amade PMJY ge beneficiary sing covid na naba yawraklabade mari lainaba hospital singda lemna layang bage khudong chaba phanghalagane Manipur ki Chief Minister na achauba thokdang logduna covid laichan na naraba miyoi sing mapung phana ana layang gi khudong chaba phanganaba thabak lokhat paleptre Chief Minister gi haksel gi tengbang CMHT amade Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY scheme gi makhada beneficiary oiriba miyoi sing gi marakta covid laichan na naba yawraklabade scheme ani asigi makhada lemna layang bagi khudong chaba phanganaba mangjongna na lauthokraba mari lainaba in panel hospital singda ana layang chathaba yaragani haina manipur lenga ki official web portal ama oiriba mygov.manipur ge kuthangda lenga ki maikai dage manipur miyam da khangalakle hiram asigi matang da lenga ki maikai dage makhata na khangalagliba wafam de CMHT amade PMJAY ge beneficiary oiriba singi marakta covid ka mari lainana ana layang bagi thabak tawba matamda khudong sada bahaibade apan ba kaya lairabade akupa marol khangnanabagidamagta pung kun mari chupna service tawduna lairiba lainga ke toll free number 1800-103-2015 ta call tawraklaga akupa marol pumna makhangba ngamgani haire loinana apan ba masung ayet pa kariyamata yawdana scheme ani asige in panel oriba hospital singda lemna layang bagi khudong chaba phangani haiba wafam su thamlakle Chief Minister N Biren gi maikai dagi su CMHT amade PMJAY scheme ani asige beneficiary singna khudong chaba si lobinaba mari lainaba beneficiary singi maphamda appeal tawrakle lainga asina covid-19 laichan na naraba miyoi singbu mapung phana layang bagi khudong chaba phanganabagi damakta hairiba scheme ani asige beneficiary oiriba singbu lemna layang bagi khudong chaba si phanganbane miyamna su laichan asi thengnana bahonabada pangba yaba mateng pangbiyu matam gi laingang na piba SOP ngak na miyam na satpi na baso Chief Minister na miyam da appeal tawrakle amaromda Manipur gi tongan ba mafam singda COVID-19 na maram oiduna home isolation tawduna lariba miyoi singda lainga ki mari lainaba doctor health worker amade mari lainaba official sing satuna haktheng na yengsin bagi thabak paikhat pa hokre loina na home isolation tawduna lariba miyoi singda phangpham thokpa ana layeng ga mari lainaba hidak langthak sing pulse oximeter na chingba phangan bagi thabak sathaba horakli ba sibusu Chief Minister na apen ba phongdokre makhata na home isolation tawduna lairiba miyoi singidamakta ana layengi khudong chaba singsu phangan na bahona gani haina phongdorokle panba yaba dingarang Chief Minister N Biren na Manipur gi tongan ba mafam singda home isolation tawduna lairiba miyoi kayaga online gi khuthangda wari sanaduna makhoi ya apen ba made pendaba kari karamba thabak thaurang sing laukhatpa pambagi haibagi matangda wari sanaba laikhrabane Chief Minister na home isolation tawduna lairiba singa video conferencing gi kuthangda wari sanaduna makhoi gi apamba amasung pendaba singi maramda mamuta na khangdoklaga thabak oina pangthoknaba honagadoriba sigidamaktasu praja section kayadagi Chief Minister bu thagatpa phongdorokle Covaxin hidak kapa Indian sing global trip ki ayaba phangloi daure Malem gi laibak singda sathok jasin tawbada vaccination certificate changlakadore adubu vaccination tawrabasu Covaxin kapa miyoi singde World Health Organization's emergency use list ta yauriba Serum Institute of India's Covishield Moderna Pfizer AstraZeneca Sinopharm BVIP Janssen US amade Netherlands asida yaudabana ayaba piroi daure adum oinamak Bharat Biotech na WHO da hidak ase list yauhan binaba haijarakpadage khanaraba yari haina phongdokle